Governor ni mama kana ti mama kini kyo kiuria baingi ba Meru baithirite baicure kuma Kawira Mwangaza ari kwingatwa ni mbunge ya Senate Kiumi Kithiru bamwe baitikanie na utongeria bwa Kawira na kwithirwa ari obisine na babange bakiwa mutuma abati kwithira kinyuthe mu mwana kwambire utungata ya governor Obana wa Meru nende watho nabo uri wateurira mantu ya yonthe muthuthirayo kisiasa ndionekete witia bonene county ya Meru kiuria kire kinene nende ni mwerekera yo Meru yukethira yukerekera njirere kuna no kono ke Meru kombone urere kaitendeka Phineas Imana ena ronoro kire arwe siasa. Governor for Meru, if you don't have anything to say, it's okay. Mbunge ya Senate Roto Meria kwebeliwetene kwa Kawira Mwangaza ya Governor County ya Meru baingi ba wateria kama mila ende bubu etirankulani. The Senate has resolved to remove from office by impeachment Honorable Kawira Mwangaza. Onto amantu edira kire kairia kira kedira nende kikiumaira nintangurutano enkadha ya kisiasa na kinyakwerio taura watho omuntu agitaura kuringana na bura kwelewa kana kona na araritirwe na kulitoka we kwekuranga Kenya gazetine na mantu yawe yathira nyuma ya kulumuro etineki Kawira na uchirwero kire koti na watho baritwa watho burabo mutirite agita na mbere utungata wena wakili bakie amona thingati bakie bakinyela kiario pichine kuringana na watho gavana karikia kwa impeach na senate ya confirm kwa wethire deputy wena obatere kujukia gite kia gavana na batere kwa sworn in lakini igitarire koti yauga resolutions iria ikwa suspended kumaanisha resolutions iria iteo na itiomba gutumika guswear in the new governor. Ateno gwa iborona nya bwingwa governor ateno gwa kinyanda ikemo na as we speak kinyatha ai governor ere officine na atie bero officine ere kinyanda ikemo ya niyo yithingatie gwita kotini kenda tariki 17 cha September koti yeru yuga the way forward. Kawira Mwangaza edira gita na mbere na wikira kirore kiro budget ya Meru ya 2024-2025 onto edire ya kinyela kebunene na kuwa nendo kurukira yona tete MCAs kumania na mbejera bakwidira bakia mukaira Assembly ambao wako na 1.1 billion wamejiwekea pesa ya ansand zile tu radio ya kuongea na ile ya mazungumzo ya 100 million na tunajua bado wako na zingine ambazo wanatumia maana hata jana wanaongea juzi walikuwa wanaongea na nini lakini wamejiongezea 100 million kununua hazard moja fresh mpya kabisa. Kwa hivyo tunangoja pia kama executive tuone hiyo hazard kama iko na miujiza yake kidogo maana hiyo pesa pia imetumisa kidogo. Wamechukua pesa zingine more than 35 million ikapelekwa kwa mortgage na mambo ya kununua magari. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu maana MCA watapata manyumba mazuri sana na pia watanunua magari na hiyo tunamshukuru Mungu. Hatuna la kufanya maana wako na hiyo power ambayo imekuwa bestowed to them. Akiwa kigena akio bichie kene kiniyetwe na kwa woina no kinyadira ibikibiki we atumira. Nimebakisha 3 million peke yake kwa ofisi yangu ya fuel lakini nimesema nitatembea na hiyo pahali itakwama nitachukua bodaboda na nitaingia kwa mashinani vizuri kuangalia watu wetu na pia kupeleka maendeleo kwa mashinani. Senator wa County ya Meru Kadhuri Murungi no akiritangwe yekia ya kikatiba ya oversight edira kiandikaira control of budget na kumuria agetikiria mbeche cha Meru chedira ikirita wa nontung Kawira Mwangaza ne beru egitene ni mbunge ya Senate. Senator Kadhuri Murungi ari expect Meru irani atia kugatwika control of budget ya kaigweromba leawe katukuromba control of budget chiara ni maoni ya Kawira ya Kadhuri Murungi wengwa maoni ya Meru itukwenda kweta na mbere kuona service irombari redra nindire kinyira munene warwanyiru urandikira barwa na kuwa bobo tiombika nonto bari diatira ugambi bokoti burabo kuwa Kawira no wengabana itukwenda kura control of budget atire watuirire mwaka yo athira mbeche cia Meru milioni 750 itekuonekana na kiuri kiu ikimwe kia birabirari Senate
na ibyo bitumite Kawira impeached na ate ombo twandikira ringi watwira atiri ati Kawira na batere kwithwari ubichine na etumaira mbecha cietu na uo kathanania mbecha na tukimenya ati Kawira na impeachirwe na tengavana wa Meru. Iturona report ya the same control of budget kiuga ura mbecha cia Meru citumirwo boi ikire kurea ire gwitwo broadened workforce kire ofisi ya governor Kawira Mwangasa. Iturona ga report yawe kiuga kwina mbecha nyingi na report ya Auditor General ikiuga kwina mbecha nyingi iria citukumba kwereswa citumirwo na njira iriko na ciithwa cieno kujibwa kung'ana bwa utari bwa mathabu na ndekarigara imbira chenjire within no time tukuiu Kawira Mwangasa ichokio bichine irigari na kwina ga settlement ya impeachment ya were ga settlement ni Senate imbie chenjetie drastically kenda Office of the Control of Budget ithuro kiandika barugeria akiariria makareka ya yonthe ura wari ngavana wa Baile County ya Meru na kinyani wakili wa miaka kathumba Kiraito Murungi augo gambi bokoti bwa ire nyuma ya bwa Senate bure kurikia ondereja tariki 21 Senate thirire monto tariki 20 kugura koti judgment koti kuga ne kurungika mantu yari ya ukuruka tayari ya kuga koti ne uge mwana ati wigo sharo ende kauga mwana asharirwe kiongela awamo akili bambungi ya Meru na kinyapa Kawira Mwangaza bondeo muntu ari kuchiria rutererura akurumira okiwari wakili wa Kawira kodiro kira antu atia to Kawira kira ndio kuno wigushindana Senate na makosa ndio Meru batarire wega ntu wetetera muntu okurea mbeca sidio wakiri uwe ngo kugambira Kawira agatweka nandino wakiri wa assembly manzo yonda kuona ationa eda kuona kezi rotero au ero assembly Kiraito ethira gita na mbere na kwariria bura watho bukwithira bwiterera kia ukonienga bana kwebelwetini na utariria etuminto ethingia tingabano Meru kaiteneka mbate muntu atonya ubishine thirikari o uja kere nyombewe ntwithingia ndo mutonyo ubishine kaona kagita gaka no mwanka anyumuma yo tonyo ubishine yo kumwethia ngavana kinyoni utona kinyura mumara riverant kukario huu rende kinya kwina maandamano ya makathaira ethirite akioneka gwitana mbere ndeni akaunti ya Meru ya baingi bakendekitha kiana kwinyiliano mwanka Kawira Mwangaza ethira kebela obichine Senate iliamua kuangua na Kawira na aende nyumbani wacha hata hiyo koti igothe tena Kawira aende wapi Kawira aende wapi Koka na Kawira Mwangaza koka na heshima wanaume wetu wa Meru utaheshimu wanaume wetu by force by fire nende kira kiroka iteneka nikona mwerekera ni yuriko yuyongwa yukethira yukiuka kwa kenda kutethia kaunti ya Meru thai to impeachment ya Kawira Mwangaza thai ni original Phineas Imana gari ya siasa kirendeto Cheweru.